ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Uwe ubriu uba omshim lala ban itu bat ubom la ru ban tep ya kajak kasyong kajak kasa ula lej ban IT la kajong jing em ajrong we post electric jong ka mau plang substation ubada nak snong mau plang East Castles district kat kum jing tep le yo lom le thu ba kini jing ja kadai hakapor sau biji step jong ka arpo trik u kala lengkot arajar afsau nakaliang jing no lam snong mars nyo jing tep halor kani kila pentep mar mars pulen ban penkit no ya kamet jong u najrong jong u post electric Hakabai dai kani ke jingja kaba jia fokus no jungi hawala don wei briu ba la khlap la ya po jong wei post slide jong ke 11 kibi te ngara step masin yo jip tip yang senang la le khot yu na police station le khot police ba kin ya rap lem ni pet ba hadir ketan da kiladap ya kamram ban penhap ya kemet cha dan hari komet po madan ni dapat sebab ba kajing besar dan kajing ya pelong ba kajing ing haka light lawan nong te begin pej bahaya kedur itu yang awak tip nasional don em kumuli pada daja badai na sikibar nasional nila ya persanghiban ya wak tip ba khnang ba kinu ke beri try ba yeng besan jong ni beriu kini obat kamno ya ni kemet yap kena bukan besuk lem ini hasnong lem batha ke police station kini tip kin kapan faham ni tip ya ka apa police station jong kemungap police opus ha ke tip jong ni bagi dawat tip kolong ba don tiba ya ka step ki pun yang pon yo bji te hadin dak pun tarja tengah pun ya u SDO area manager jong ni ki area jongi don pri bolong tota tengah seliwat tip na po substation na tay jong SCB bahkan ko por kalain jong kani jingja bukan kan trip akalain bala yak ko beri kan trip kalain kedewan kibi teki yong kumbalai tam lai siteng lai unta ka trip kalain yang tu jong kalain sayong 11 kibi hadin kata ka trip lang lain sinong berkhot te hadin kata film asu kalain sayong ta daw komut sa dun tam step adun dal dak ni hari kumat cepok ada dai ba kam trip kalain te komut la ingkong briling tik susnan mitu susnan ka kan ni ka substation hang ni ka dai ka 33 by 11 kb substation ma kan ni po mo plang ni de kan ni ka substation ka lek kan ni 33 kb ka balik po soyong anta ka dan kan ni 11 kb feeder ma ki ba dai kan ni ka mungap ka mo plang bat ka soyong mo te kidan ki brio ni sile 24 hours duty shift duty sile ang ni kan te mesti ko dengan tripping ta par ko dengan tripping ta ka talut sidi ko ka 132 kb ta trip sidi te kila iPhone yang aro baka dan ka tripping ta itu bijia ko por sau bijia ta te hadin par kila restore kini ki lines barokhal adap charge na 132 kb namar fi kan ka substation ni kolong critical namar kali siapa ka Air Force ru barokhawai kan ka por slow mark Air Force te fi sutu kolong very critical ba te nila ila restore barokhal ya kan ni ka so yang lain pat kapan i baka don fault kan tina default yang mana charge tu namar ba baka dia tadang step komni tingin silik patrolling siapa kan yo ka don kono fault ma te la dap digi por si ki new system pranam tu iphone ni rang masnong kan pe kon rang masnong i basun ba munsun iphone nga ngadang don ke program sipo rumoba te iphone nga yang baka don tak jinjia konsumsi akabau don we breu la kiu halor pul jong pi bat i kumbo la khat kan namar long instant mah te immediately nya kontak ki staff ni te kini yami gewat iwan station line man ro yang pada ba amta te ni ngai wan ya ben ni in the meantime mirang bas nong hilak khat ki pudet mah te nakalian juga
fire service ki polis ki ila ewan but ni pat nak kalian juga office mak ke prosedur ke bangdi benle hi kalau mengin haban file ya kan ke FIR but kum jurung haban submit ya ka report siapa inspectorate of electricity kan kata ke prosedur ni hap perlu tengah tak nak pengkre tagi report ka bangan submit ya tagi report kan kai jeng dia ka basungsi namara imtip mak kai pelong yo new brio mak bun kieu hi mar bisutu men step ka slip ha utha ujur mak di ban kieu kam de ka basuk di kamat ka nang ong yo de ubrio bla YouTube belaju tray kala jum belaju yur ngim tip nya kata ada mentak identification ngimpat tip kan kum kalau mentak nak ni staff jongi ti kam dan kan kata ti kam dan ni ada mentak ti kam padun kono gajung yu mag station lineman jongi dan lu berkhaj ti kini ke bade pok duty ru ki doni yang ni